Whakalawhalahi atu, hane he tōtolo tau walatala tutupu ke lata e moe awhiawhi nei. Whakamua koe whakailoanga nu mela tōlu ko moa mai ai he whahe malolo seno, hanga uia ke tau amamna kianga ke tau ofi moe pui atu ke he ngangao pikisia koe COVID hongflumahiva ne moa ai mai he whahe tapu nei. Pehe e whakailoanga nei, nā kai whai tangata e motu ko moa he ngangao nei ke he tau mga aho nei. Ka kua iloa ai he aho nei, ko e toko tōlu e tau tangata he motu ko New Zealand ne ko moa ai he COVID hongflumahiva. Ko e motu ko Australia, ko iloa ai he aho nei, ko e 54 a lau tōlu ko moa ai he ngangao nei, COVID hongflumahiva, mo e toko ua ko mamase ha ko e ngangao nei. Taha e tangata nofu motu niwe, ne whinatu ai ke tau motu kehe, ke motu ko Iapana, ha ne nofu ia he ngaho nei ke motu ko New Zealand ke hongflumawhai aho a tō liu mai ia ke motu. Ha ne e whalua tau mana kua whakamahino mai ke he whailoanga kua moa mai he whahe malolo sino ke e mautali ke he ngangao COVID hongflumahiva nei. Taha e pepa kua tātu ai ke he whanakapenata he whahe tapu nei, ke liu ono ke he tau puipuianga, he tau puhala o whenonga he tau mga nei, mai longa e tau numela tangata kua moa he ngangao nei kua malikisi hake ke he tau motu he lalolangi. Kua maonga ia e tau ngahua kau whakalataha he whala tau whahe ngahua whakatu whono, ke whono mo e whakatu tala e ke he tau amamna kianga ke lata e mo e COVID hongflumahiva. Ko e whakaholoanga ngahua ke lata mga ngau nei, ne tālanga pauaki, ha ne whai ono kia e whahe malolo sino, he whakatu whono ha New Zealand ke he tau mga aho nei. Ko amana ki ai fōki tahamata kau mai he kautaha World Health Organization ke hoko mai ke motu he awhalaile he aho ono he mahina nei, ke liu whamanatu e tau whakakoanga ke tau puhalanga hua, mo e pui ke lata ia mo e tau tangata ngahua he whahe malolo sino, si pihia fōki a lau tōlu e tau tangata ngahua ke he malia whakalele, ko lau tōlu ka kisia mua mo e matutaki whakamua mo e tau tangata whenonga vēwa mai ke motu. Kua maua fōki he whahinga hua malolo sino e tau koloa fōu, tunga e tau uwhi ngutu mo ihu, tau koloa tui ke puipuia e tau tangata ngahua, tau vai whakamea mo e keli moko, si pihia fōki e tau whale la. Ko e tau whale la nei, ke whakaonga ke toka kehea e tau tangata kua tuaha kua maua ke ngangao. Kua maua mai fōki mai he whakatuwhono i ha New Zealand hongo fulu e tau la kau fuafua, infrared thermometers, ke mai kia i ke fuafua e vela he tau tangata whenonga mai ke motu. Tō tū mau ni mo e liu ke whakamalolo e tau puhala whakapuloa he tau whailoanga ke lata ia mo e whahe pui ngangao. Maonga ia ni fōki e tau matutakianga he whahe malolo sino he motu, mo e matakau World Health Organization he tau whahe tapu osi, si pihia fōki mo e whahe malolo sino he whakatuwhono ha New Zealand ke he tau puhala whiutaki he tau whailoanga. Si pihia fōki mo e tau takitaki he tau whahinga hua malolo sino he whalumotu he Pasifika. Kua talia ai he whono kapeneta ke he whono he aho whā he mahina Februari e taha la whakatu whono ke tau ofi e tau tanga plastiki whakaonga ke he tau whale koloa. Ko tō nākai maeke ke tamaia i ke motu. Kua whita he whakangahua e tau whianga nei ka matai he aho taha he mahina nei hamasi. Muitua ai ke tau malolo he tau matawhakatu whono he whahe kastamu ha niwe tau tahi awhi hiwisi o onflumaono. Tō nā kai whakātā e tau maukoloa he motu ke tamai e tau tanga plastiki nei ke he motu. Nā kai lauia e tau tanga plastiki ke lata ia mō whawhao koloa ke whakafua atu. Maeke e tau maukoloa ke whakaonga e tau tanga plastiki ko whita ni he hoko mai ke motu te mga aho nei, a tō whakakaupā mai he aho taha he mahina ha uni. Koe tau seanga nei, ne kau whalataha ki ai e tau ofisa ngahua he Chamber of Commerce, whahinga hua tau bisinisi, ofisa he tau tangata whenonga vēwa, potaanga he whahinga hua tau koloa he tuwhangasia, ofisa he tau loia, mo e whakangahua ki ai e ofisa kastamu he whakatuwhono. Pihe ai e whakailoanga koe tau seanga nei ke mai longa mo e tali atu ki he tau lekua, ne kua kisi ai ha kua longa lahi e tau tanga plastiki pe nei, ne lauia ai e tau momui he tau manutahi, mo e tō lahi e tā kiwa e tau kaina mo e motu. Koe mataulu he tau nei, ne whakatua e tau whailoanga ki he tau matakawi he tau whalekoloa. Ke whakamanatu ki he tau tangata o atu ke whakatau, ke tau whalekoloa, ke manatu ke whakaonga e tau kato mautuai, ke aua whakaonga e tau kato plastiki. Koe tau kwa mole ne tuwha ai he ofisa he tau tangata whenonga vēwa e tau kato mautuai ke lata e me tau tangata he motu. Koe tau seanga nei, ne ka mātanga hua ki ai e tau whahinga hua nei, tali mai he tau awhi
hongfluma walu. Kua whakatolomaki tuai e taonanga ke hongfluma tolu aki he tau tufunga whakamotu he Pasifika ne kua whakamau ke whakahoko ai ke motu nā ko Hawaii he mahina ha uni he tau nei ha koe ngangao COVID hongfluma hiva. Koe tau whakailoanga nei, ne maua mai he mtakau ne whakatokatoka e whakaholoanga nei, ko e whakahingoa e ko FESPAC. Pehe e whakailoanga, ko e whakatolomaki anga nei ke pui e tau momoui mo e tau malolo sino he tau tangata na nofo ai ke motu ko Hawaii. Nā kai whai tangata ia he motu ia ko moua ai he ngangao nei, kai tu maua lau tolu ke tau matakaki, ke pui e motu mai he ngangao COVID hongfluma hiva. Amanaki e matakau ha niwe toka ono fulu lau tolu, mo e toko ua fulu e tau niwe nena nofo ke motu Nisilani, kua mau ke watu ai ke taonanga nei. Kai pehe ulu whakatonu whahe taonga niwe, he takitaki e matakau ha niwe, koe nuitua ni e matakau ha niwe ke he tau hata kianga he whakatuwhono, ke he tau puipuianga, ke he tau tangata o whenonga he tau ngahu nei. Pehe lau tolu koe matakau ne whakatokatoka e taonanga nei, koe mau ngaia ni lau tolu ke palana ke whakahoko e FESPAC ke hongfluma tolu aki ki Hawaii, kai naka i loa koe a whē ka whakahoko ai. Koe tau pūhala whakaonga whakalatalata mo e mailongaanga ki he tau matangahua he whahe whenonga vēwa. Pihia e tau manako he ofisa he whahe whenonga vēwa ki e whakamatapatu aki e tau whakaholoanga mai tau tangata kua manako ke whenonga vēwa mai ki he motu. Haha ki he motu he mga honei toko ua e tau tangata ngahua kua mai ai ke langomatai ofisa ke tohia ai taha tohi wakai mai whahe whenonga vēwa. Ko laua nei mai he matakau ni whahingoa ko Tourism Recreation Conservation e whainga hua mo i ofisa mai tau tangata whenonga vēwa ki e whakatutala ai mo i tau tangata he tau maanga he motu. Pehe mai e taha takitaki i he matakau ko Janet McKay, ko e lima e he tau he ngahua e lau tolu mo e whahi whenonga vēwa ke tālanga e tau puhalanga hua kua whakalatalata mo i tau mailongaanga ko tonu mai motu ke muitua kia e tau tangata whenonga vēwa. Koe whahe tapu nei kua watua e lau tolu ke he tau maanga ke liu whakatutala, mō lau tolu ke he tau mana kua manako e tau maanga ke kisia, sipihia whoki mo e tau mana kua naka i manako lau tolu ke kisia, ha koe tau tangata whenonga vēwa mai ke he motu. Koe tau ngahua nei kua manaki ai ke whakamau ke he taha tuhi wakai, ke lata ia mo e lima e tau ke hongfulu e tau i mua. Ko whitānia lau tolu he whono ai mo tau maanga kua awasele, tamakautonga, wa ia ha kupu mo e maanga ko mtalau. Pehe ai, koe tau matapatu manatu ke anono ki ai, ke mai longa he tau tangata whenonga vēwa, mo e whakalilifu ke he tau anga whakamotu, mo e takatakai motu ha niwe. Koe tau whono anga nei fōki ke kisia, koe mau ngai ana kai e tau manako he tau tangata he motu hangau ia ke he whahe whenonga vēwa, mo e anono atu ke he tau mga hui mua, koe hei ngoa ni e tau mana ka moua mai ai. Ke whakausea ki a tau tolu a tau walatala mai a whiawhi nei, kua whaihiki anga fōu ke tau la kau whakapuloa he TV niwe ke tau mga nei, ha koe tau whakaholoanga kau whakalataha ki ai a BCN, mo e matakau ne whakahingoa ai ko e Pacific Corporation Broadcasting Limited mai he motu nā ko New Zealand. Ko e tau tausianga nei ke whakamitaki e tau ata ke he TV Pacifica Channel ne whakaonga e he TV niwe. Ko e tau hiki anga nei, kua mai ki ai ke maama mitaki e tau ata kua kisia, ki ai ha koe tau puhala fōu ne whakaonga ai, ko e high definition quality ke he tau channel he TV niwe. O mai ai toko ua e tau technicians mai he matakau Pacific Corporation Broadcasting Limited he motu ko New Zealand, he whahe tau pukamale ke ngahua mo e tau technicians ha BCN, ke whakatū e tau lākau fōu nei. Koe mena ia, kua maho mohaki e mitaki mai he standard definition ke he high definition. Koe tau whakaholoanga nei, whakatupe ai ke he tau langamatai tupe mai he ofisa whakatuwhono New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, ke whakafō osi e tau Channel TV haniwe, ke maua osi ke he high definition. Koe tau whakatokanga ngahua ha BCN kua whai mga ngaho he ngahua ki ai. Sipihia tau tola tau wala tala tutupu ke lata e moe a whiawhi nei, whilewea he whahitapu kahau. Munuine pō, nona whai.